promoting ibintu byacu nabo baje abakwiye kujuka bawe guteka nabo bari ngaha Imana yaheza twese muri ngaha Imana yaheza kiye kinamashi bayako wese muri ngaha muzubahiro byacu umwe wese Imana yamuheza kiye cyubahiro afise nagira babwiye yuko dukenguruka ko mushikiye uko biri kose Yesu iteka kuvuga ijambo amajambo bayavuze kandi menshi meza mugande narije kubereka abantu bavunikiye kuri kino gikorwa kuva ku munsi wa mbere wewe yamaze kwiyerekana uwayanditse ashobora kwizana muri kampani yacu BMT turayikosora turayinyanyura amatushyira ku ngano niteka ntangere ryo kubabwira yuko muri BMT aho turiko turarera s'abanditsi gusa cyangwa abakinyi gusa turarera n'abandi batekinisiye umutekinisiye wa mbere waba kubereka biruka ko duheruka kuramura rero filime yitwa amahoro yacu turasha kuri ETV ariwe yayirije inadoba zari akamusaba yegere ngaha akaba ari nawe kandi yafashije muri iyo filime bari kumwe na histoire ya Mungu zituka ngaha nawe yegere ngaha ukuvuga abo bari babiri rero nibo basista kuyobora ino neza kugira ibe nziza nk'uko muyibona hanyuma rero murabona ko agiye kubatandukanya ariko uyu yahavuye yemerera kwikiramo principale barakorana n'ubu Chris nagaragaza ngaha burya umwanditsi twebwe nawe aba asista uko biri kose nawe yabifashije kugaragaza ino filime uko twese twarabiganira kuri iyi filime n'uko jewe naboneka na director Kagoma Veliwe asaba ko yapanga ibintu byinshi bagafashanya na Chris ubu nawe akaba directing nanje amukuru wabo yicara n'abandi akabanga akazi ari sawa umubare kandi yemeye kuri akoze Yesu n'ububaho hanyuma rero twari kumwe n'abandi twe muri DMT kugira ntabwo ari twe tudayiretinga twegereye abakinnyi baradayiretinga kuri gole y'umwe wese muze mubaze Chanceline na kandi muzira kuzajya nimwabona amahoro bakinye neza nimwibaze ko ari twebwe twenyine barafashe kudayiretinga bakavuga bati aka kantu n'abatuye abantu babiri uwa mbere Chanceline tumukuye muri Academy yatweretse ubutwari y'ijyambere tuba dukoranye yatweretse ubutwari mu buryo twese twatangaye ukuntu twakoranye yari ntwari cyane muri iyo filime n'abatuye kandi wewe n'irya kabiri mwarambonye twari tumaze gukora muri filime yitwa Kiramunda ariko nawe turamukengurukira cyane intwari idasanzwe hariho abandi twakinanye reba wegere ino abandi ntibabasoma yego abandi ntibabasoma umwanya wo gushika hano mugabo bamwe muri bo na abaprinsipale ba mbere ni aba bane harimo umwana yitwa Isa nawe w'intwari basanzwe nari naramukirishije muri filime yitwa aho yagiye yego benshi baramuzi umwana yakinnye muri ntaho yagiye akiri muto muri iyi filime ho haza batangaza si mwabonye inyuma urakina akemeza nuko nta birenze kuba twaticaye kuri iyo filime nari kubabwira barakaba bereka ngo babone bitwara n'umwanya mukabona episode ya kabiri muraza kubona yuko bano bantu ari intwari gusubiza mumaze kubona reka zasabe kuzibana byanyu dusubire mu Rwanda ariko hari iyindi ekipe tekinike twakoranye muri rya nibo barongoye kajya akadege gatunda gutangura amafilime yacu murabona hatangura akadege hagasubira logo ya BMT
kiona